Rajasthan Burani Faisingo Shatong khwlaimani wasa shalo montri sobane shibe nore rizakmani a hastene montri okra bwsuk Gehlaut no tangshalo Gehlaut hapang samwng hamya khwlaimani bo nukjakha kaisa daire teibo kwbangma document rokno teiwe Rajasthan Vidhan Sabha o thangka kwchak montri Rajendra kota sanlaimung khwlaika abo rokno bono Vidhan Sabha o phunuknani bagwi gosimung rwnani nangnai Speaker Chandra Prakash Joshi gosimung rileya Rajendra no aboni ulono Vidhan Sabha o kokthong panda khwlaiwe Rajendra ko silsamung khwlaika Vidhan Sabha bo bono bini thanewo Gehlaut hapangni hamya samwng khwlaimani abo rokno segui naharkha naikolmung bodol Congress ni bagwi bo abo hai angkha khanai kok silsamung khwlaika Congress ni MLA Rajendra no 2018 bisi ni Vidhan Sabha vodo BSP ni thanewo ticket do koplai angmani Rajendra aboni ulo talni taltham ulo bo khoroksa BSP MLA songno teiwi Congress by gadalai montri angkhabo laithana cha chalo Rajasthan Vidhan Sabha अधिवेशन राजेंद्र साक्लाइका राजस्थान बुरैरकनि साकाव नायकलमंगनो तैवे जंगमंग साबो खलाइबे मानलिया बुरैरकनि साकाव सातंगमंग गोबांमोन अंखा मणिपुरनि पार्टी मंगनो तैवे कक साया खलाइबे जों साकनि हास्तेनो नायकलनानि नांनाय आवनि उलनो मन्त्रि सभानि सिमे राजेंद्रनो देखलाइ रवkha Gehlaut बिउरो रिपोर्ट कखरा।